Allin jamuku welqikuna panaykuna kachon kay videoman noqaq sotime Valentín Cruz Turpo kay videopen rimasunchis diezmo mantawan y ofrenda mantawan. Ñawpaqta qallarinaypaq noqa nisakis welquna panaykuna kunan tiempopiqa ari huk runakunan diezmokunatapas ofrenda nespa cobrapushanku chashkipushanku runamasinchikkunamanta engañaspanku welquna panaykuna. Ari kunan tiempopiqa kunan Nuevo Testamentopiqa Jesucristo taytanchikwanqa welquna panaykuna ofrendakunaya kashan. Manaña ñawpaq hinañachu diezmollataña diezmota churakushan. Entonces alliña chay rimay pero wayqikuna panaykuna mana kay falso pastorkunapaqchu ashwanpas kashan. Chita nuqanchik yachananchis Diospaq siminpi Bibliapi imatan rimachawanchis kay Diospaq siminpi wayqikuna panaykuna. Ichari kay pastorkunapaqchus kashan ichari maymanchus nuqanchis diezmonchista o sino ofrendanchista nuqanchis apasunman o churasunman wayqikuna panaykuna. Chita kunan rimasunchis diezmomantawan y ofrendamantawan. Kunan tiempoqa rikusqanchis hina llapa pastorkunapas otaq huk iglesiakunamanta mana iglesia catolicamantachu kashanku paykuna aphandaraq rimarinku ninku ay wayqay ñan tiempo tukurakapushanña kunanqa achuykami iglesiayman hampuy iglesiayman chaypi sumaqta puriku wayqay amaña idolokunatañachu yupaychay amaña machayñachu allinñachi rimasqanku ari rimasqanku allian kashanpasqa pero wayqay panay chimantapas hamurunku chayqa imata ruwanku ari wayqay ofrendaykitapas churaykuy nespa churachinku munayllata kaypi Bibliapi nishan kaynata nishan churananchispunin ofrendataqa manan suwakunanchischu taytanchismanta nespa kay Malaquiastapas sitankuraq hinaspa a ver sunqukimanta churay ofrendata nespalla pero mana ninkuchu diezmo nespapaschu ajnata engañayta qallarishanku kunan tiempo pastorkuna noqa uyarini radiokunapi quechuapi o castellanopi munaytaraq rimariamunku. Pero wayqay panay tapukunanchis chay diezmo o sino chay ofrenda o sino chay sunqukimanta churakusqayki kan señorpaq churakuyta munanki pipaqmi maypaqmi chayta nuqanchis kunan yachananchis wayqay panay. Entonces anchita kunan uyarirusunchis y fuerzawan ajnata porque sichus mana ajnatachu rimasunchis engañasqalla kasunchis ari huk iglesiakunaman ripusunchis mayqankunatapas pitapas kriyipusunchis mana Bibliatachu ashwanpas kriyisunchis porque Bibliapiqa mana chaynachu kashan wayqay panay. Nuqanchis allintapuni Bibliata qhawasunman chayqa manan ashwanpas pikunan chashkinan karan chay ofrendata o sino chay diezmota wayqay panay. A ver, y pikunataqmi chaymanta kawsananpastaq anchikunata ima kunan yacharusunchis. Primero ta qallarisunchis kay hermanunchikkunaq munay sitan kan riki Malaquias 3 riki capítulo 3 versículo 8 anchimanta qallariramsunchis. Hinata nishawanchis, ¿puede acaso un hombre engañar a Dios? ¿Acaso runa engañar a tinmancho Dios tan espanishan? Pero ustedes me están engañando, ¿nespa? Engañashawankichisme kankunaqa nespanishan Dios pasimin. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Imapetaq engañashasunmanri nespanishan. Pues con los diezmos y tributos sagrados, diezmokunawan y kay churaykunawan nishami. Por eso los maldigo a todos ustedes israelitas que son unos tramposos nespanishan. Chitarik apantara pastorkunaka yachanku ninku ariki pinishan. A ver manan suakunanchichu manan lluakunanchichu manan engañayta atisunmanchu Diosta churasunme diezmotaqa nespa. Pero con el tiempo que nesqa hinapas mana diezmo sotewanchu. Ashwams ninkua ofrendata señor paq churakusunchu saqaypaq hinapaq nespa. Pero pitaq chita apakapun. Pitaq chiwan causan. Mana pachakay nesumanpas kay chuaremaq runamasinchikunaqa wakinqa. Son comanda pacha Dios ta servinku kay pastorkunapas ari kanku wakinqa mana generalizasunmanchu llapankuta. Pero camponitaqmi haqay limallaqtap o sino Arequipa chaykunapi diezmokunata ofrendakunata huk pastorlla aprovechakapun y qaychupuntaq runamanta ajnatapuni Bibliawan. Entonces chayta nikun suwan chayqa suwakuymi chayqa nespa. Entonces anki citaspanku ninku ari nuqapaqmi chayqa nuqapaqmi nespa. Jauría chimata nishan, entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, nespa. Entreguen la 10ª parte. Y mata 10 morimo. Por ejemplo, 100 soles no caen ganas man. 200 soles mandaca 10ª parte mayacanta. 10%. 10 soles. 10 soles. 100 soles mandaca, 10 soles. 1000 soles mandaca, 100 soles. Ajna kashan de 10ª parte. No canchis akananchis. Ajna hina karan ñawpaq testamento pero may kampaq chaway kay. Echariki chay pastor kunapaqchus
Imanaqtin nishanchis chay pastorkunanspa, porque paykunaqa falso pastorkunan kanku. Paykunallapuni ninku nuqan pastor kasaq, nuqan pastor kani, nuqatan señor enviawan nispa, sapachallankupuni enviarukunku. Imarayku, a ver, imarayku. Es que mana kay apostolkunamantachu hamushan. Mana paykuna kay ordenación sacerdotal o sino ordenación nesumamsriki kay obispota hina mana paykunata enviasqachu kashanku kay hasta San Pedro Manta pacha. San Pedro Manta hasta Kunankama, por ejemplo, 266 papas de la iglesia kashan. Rick San Pedro, primer papa, chimanta, Joj Papa Kuna Jamora, hasta Papa Francisco Kama. Y Papa Francisco ta enviamos sacerdote kunata kay llapan munduntingman. Y mana chi mantachu ashwampas kay falso pastor kunaka kashanku. Ashwampas kay iglesia católica manta yoq será kapunku. Yoq será kabospanku paykunaka imata ruanku. Joj iglesiata formanku. Y contradiscos parachta. Yachichinko iglesianku pepas. Hay kikunaka idolatrakunan. Yoq si capuchi si iglesia católica manta. Amaña kasuichanchu si papata. Porque no canches hinan humano huchasapan papaqa chita chukasunkichis nespa ahnata paykunaqa yachinku. Ay chay catolicunapas machaqmi huchasapan haqaynan kaynan nespa. Entonces chirayku nishanchis paykunaqa t'aqakuqkunan kanku, falsukunan kanku. Entonces falsukunataq kashanku chayqa mana paykunaqa imanmantapas ni ofrenda chashkipipas ni diezmo churachiypipas paykunaqa allinchu kashanku. Hukniypiqa suwakushanku. Suakushanku kay Diospaq ruayninkunata, Diospaq kaqninkunata, suakushanku Diospaq siminwan wallkunapanaykunan. Chita nuqanchis yachananchis. Huk pastorkunaqa mana Diospaq enviamusqanchu kashanku. Entonces chirayku paykunaqa Diospaq siminwan suakapushanku. A ver, kunan chita yachashunchis Bibliawañataq, chirimamusqayta. Primero, a ver, pipaqsi kaspa ñawpa testamentopi kay Santa Bibliapi, Deuteronomiospi qawarsunchis chayta. Pipaqsi kasqa, a ver, kay diezmo. Ima pipaqsi churakusqa, mayqanpaqsi churakunan kasqa diezmo kay Deuteronomios ancha qillqapi. Qhawasunchis a ver wayqikunapunaykuna. A ver, leemos aquí nuqa Deuteronomios capítulo 26, versículo 12 chaymanta. Chayta imatachananqa, a ver, huk pastorkunapaqchus, pikunapaqchus o reypaqchus, pipaq ya kasqa chay diezmo. Chia paykuna huk iglesiamanta cobrayta atinkuman paykuna. A ver, qhawasunchis. El tercer año, el tercer año, 15 watamanta, año del diezmo. Yachasqanchik hina mana sapa watanchu kasqa ni sapa domingunchu kasqa kay diezmo churakuyqa ashwanpas 15 watamanta qawaris. Cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas, a ver, kunan unchaykunaqa ofrendakunatapas diezmokunatapas iminatan ruanku, iminatan ninku, a ver, qolqichapi, ¿no es cierto? Qolqipi diezmotaqa mañakunku. Pero kaypi nishan qhawari, cuando hayas acabado de separar el diezmo quitat aqaspayki nispan de todas tus cosechas, cosechaykimanta, triguquita, imaquita, ¿no? Kunan tiempoqa papakuna kan, sarakuna kan, abaskuna kan, verdurakuna kan, anchimanta nishan, de todas tus cosechas, ese lo hayas dado al levita. Es un detalle importante que picashan wayqipanay. Pipaqse diezmo chay diezmo aqasqan kasqa chay ñawpa testamentopi kashanchis riki chay pipaqsi kasqa levitapaq nishan. Cuando hayas dado a levita, no canchis yachanchis estudiaspanchis chayqa pis levita kasqa karanchayta yachanchis. Kunan tiempo runakunawan kunan chayta churasunchis kay ejemplota. Levitakunaqa karan Diospaq kaqninkunamanta servicio ruwaq runakuna. Levita runakunaqa karan sacerdotikuna. Iminari kunan punchaypas kashan sacerdotikuna kay parroquiakunapi servishan. Señorta paykunaqa tiempo completo servingku. Paykunaqa mana imankopas ñawpa tiempopiqa karanchu. Chay levitakunaqa solamente serviránku kay altarllapipuni. Hinaso paykunaqa aqnetapuni mana ima ni campunkopas imapas karanchu. Ashwanpas chillapipuni paykunaqa serviqku. Paykunallapuni chay ofrendakunatapas mijuranku. Entonces chaykunapaqmi ofrendaqa karan. Manan kay falso pastorkuna kunan riki maykunamantacha rijuriramun nuqan kani pastor de iglesia bautista, iglesia de Maranata, no sé, iglesia adventista, no sé, iglesia imakunamantaraqcha rijurrakamunkopas, testigo de Jehová. Kunan tiempoqa chaykunap ishkinapi. Chaymi chay negociota hina ruwashanku iminatan kay, a ver, leemusuman kay primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 5 hasta 10 chip nishan, la religión es puro negocio. Negociota hina ruwapashanku kay falso pastorkuna uqlarukunamanta maykunamantacha haykuramuspanku. Entonces chirayku fuerte mensaje kay video pikasan waykunapanaykuna. Entonces chay sacerdotikunapaqmi kay diezmoqa karan wayqipanay. Ahora, mana chaykunallapaqchu forasterokunapaqpas. Imataq chay forasterokunari. Forasterokunaqa riki puriqkuna karanku, mana llaqtankumantachu kashanku. Rik chaykunapaqpas karan chay
nos sumamos chay diezmo, guayakuna panaykuna. Chaykunapaj karan, chimanta, a ver, forasteros, a la viuda, nespa, viuda kunapajpas, kunan tiempo kunapas viuda kunakasyan, y mana no canches chaykunata yuyaripshanchiñachu, viuda kunata no canches yuyarinanchis. Claro, kunan tiempo kan ya programas sociales, programa kuna kan estado manta, no canches consecuencias chaymanta. O si no, ya napanches, a ver, manapas chachashkishancho, nespaninches, kakirikulanches, a ver, chashkinkacho, manacho, y manataps ya napanches, alguien ya chirwas canches, pero hay que panay, kaita, mana, levitalabach kasqa levitapaj kasqa chay ofrenda chay diezmo rik chimanta forasteropaj chimanta viudapaj chimantapas huérfanopaj kallasqata para que coman en tu misma ciudad hasta saciarse nespa saxananku kama mijunqaku nespa nishan ari wayqi manan pastorkunapajchu manan kunan p'unchay pastorkunapajchu diezmoqa ashwanpas qhawari waqcharunapaj viudapaj huérfanopaj huk sacerdoteqa kunan tiempupampas ojo hermanos ojo los sacerdotes no tienen sueldo kay internetpaqa ari rikunen noqaqa uyarinen noqaqa ay tal cardenal gana tantos cantidades tal obispo gana tantos cantidades nispan paykunamantaqa maykunamantacha inventaykamshankupas kunan tiempoqa ninku ay padrikunapas sueldoqmi nispa imakunapas sueldoqmi nispa pero wayqi panay ¿ves la realidad? Realidad kan rikuinkichu chay kan rimanki yachishwapas sina chay sacerdotekuna kunan tiempopas manan ima sueldonkopas kanchu manan imankopas kanchu hasta waqchayan wakinkunaqa kanku ashwanpas wakinkunaqa nuqanchis hina carrupi purikunku wakillanmi ashwan huk imallankopas kan chaykunapaqpas nuqanchikpas yanapay kananpunin. Entonces chaykunapi kunan tiempopas waykunapanakuna hasta kunan tiempampas allimpunin kaman sacerdotekunaman yanapaypas y forasterokunaman yanapay viudakunaman kunan tiempo yanapay huérfanokunaman yanapay waqcharunakunaman yanapay manachu nuqanchis rikuranchis Mateo capítulo 25 34 chaypi niwashanchis Jesús taytanchis munayta nuqanchis ruwananchis waykunapanakuna católico hina unquqkunaman watukunanchis yarqasqata mihuchinanchis ch'akisqata ukyachinanchis mana riqsisqa puriqkunata qurpachananchis alojananchis q'ara waqcharunata p'achalichinanchis wisq'asqa muchuqta q'ispichinanchis ayakunata ima p'ampapunanchis ajna kashan obras de misericordia nisqanchiskuna qanchis obras de misericordia chaykunata nuqanchis ruwananchis wallkunapanaykuna mana nuqanchis nisumanchu ay nuqaqa creyente kani nuqaqa Diosta mañakuni pero manataq obra kanmanchu ninmi Santiago riki la fe sin obras está muerta sichus riki mana nuqa obrata ruwaymanchu mana ima yanapaytapas ruwaymanchu inini wañusqa kashan mana imatapas ruwana ni predicanichu ni pillatapas yanapanichu ni waqcharunatapas yanapanichu hukniypiqa wayqkunapanaykuna kay Diospaq siminpi rimashan diezmomanta ofrendamanta y waqcha yanapaymanta chaykunamantaqa wayqiypanay hukniypiqa niwashanchismi Diosninchikqa hatun munakuqpuni niwashanchis hukniypiqa ama qunqaychu waqchata nispa nuqanchis qunqashanchis ama qunqasunchu waqchakunata yuyasunchis paymi munakuanchis y nuqanchispas kaqllataq munakunanchis manan wayqiy huk runaq qhapaq yanallanpaqchu chay qullqiqa ashwanpas kay waqchakuna yanapananchispaqmi chay diezmokunapas kashan wayqiy a ver kunanqa pasarusunchus huk pasajimañataq Hebreos 7 capítulo 5 chayta ¿quién debe cobrar diezmos? Nisuman kitapuku suman pitaq cobrayta timan kay pastorkunachu huk iglesiakunamanta kashanku paykunachu ichariki pitaq a ver solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo en español. Solamente los sacerdotes de la tribu de Levitakuna, karanku sacerdotikuna, paikunallas diezmo cobraitak atinkuman. Ari, kajlatame kunan tiempopas. Sichus kan ima ofrendakipas kashan, ima yanapaynikipas kashan, sacerdotemanmi apananches, sacerdotemanmi konanches, manan pimancho. ¿No? Entonces, anchipas allí mi casan, Hebreos 7:5 chicasan. Pero mana kuna falso kuna mancho apaisa soman. Ay falso kuna ka monai chatara rimain kops naspa kanka apaisa inki ofrenda kunata. Mana chi wayqi panay ingaña chi kushenga wayqi. Hok iglesia ofrendat churakuinki matap churakuinki Dios pa ari son kukiman churakushenki pero ingaña chi kushenki wayqi. Ingaña chi kushenki porque a ver, comparación pues con el tiempo de pastor y sacerdote van. No caneseca. La realidad los padrecitos no tienen familia, pero el pastor sí tiene familia, eso sí, ¿no es cierto? Pero kan, pita yanapanki,
pastor ta yanapanki familia runata. Pero sacerdote mana cancho familia, padrecito mana cancho familia, anchita mana yanapankichu. No tiene coherencia waykay panay chirwasqayki. Entonces, imanachtin, porque chay pastor riki, chay falso pastor ka parejayo, casarasqa, warmiyo riki, wawakunantin, payqa necesitan y payqa chipia churasqaykita gastarap. Pero sacerdote re, mana imanpas piñinpas kanchu, mana familianpas imanpas kanchu yaqa, maypitaq chita gastan. Kay waqchakunapi, parroquiapiqa siempre campuni, achakunallapas, kay mijunakunallapas, ima t'antallapas, imallapas campuni. Y pimantaq chayta qon sacerdote. Waqchakunaman, abuelachakunaman, kipi bibliapi nisqankinapas, huérfanokunaman, yanaparin huk runamasinchista. Y qanman willasunkimanchu. Ari, nuqan qhawari, nuqan kani sacerdote de la parroquia tal, chayman nuqa yanapayshani waqchakunata. Manan, bibliapi nishan, aman, manan yachananchu ni pañamakiki ruwasqanta ni lluqpas yachananchu nispanin, bibliapi. Mana nuqanchis publicay sumanchu, a ver, nuqa yanapashani waqchata nispan. Kunan tiempukuna videokunata qankuna rikurankichu, videokuna llankunaqmi, videokunapi munayta lluqsiriamshanku, hermanos wayqiykuna, kaypin yanapayshani qhawari waqcha warmita, waqcha runata, a ver, videota grabasunchis waqay nispa, waqaychinkur, no, wasitan munani, haqaytan munani nispa. No, kashami videokuna kayna runakuna kashan, pero bibliapi mana chikanchu, mana cristianokuna nuqanchis de galayqa sunmanchu, nishasunmanchu, a ver, nuqankipi yanapayshani nispa, manan, ashwanpas nuqanchisqa sunqumanta churananchis, qan decidinki piman qoytapas, mana nuqanikimanchu, a ver, qanqa churanayki sacerdoteman punin nispachu, munaspaqa manaña sacerdoteman apayta munanki, manaña parroquian apayta munankichu, qan waqchata yanapari, qan chay huérfanota yanapari, chay viudata, chay waqcharunata imallaykitapas haywari huk t'antallaykitapas. Diospi ininkipuni chayqa, qan qhawakamashwanki cristiano runa hina, qan ruwaychita. Y amataq publicaychu, amataq willakushaypas taqchu chaykunapi, a ver, nuqaqa yanapanipunin, qanpaq chikanqa, señor qhawasunki sunqukita, intencionikita wayqaypanay. Amaya huk runakuna generalchu publicaykusasunchis, grabaysasunchis. Claro, imin extremawebs kanmanpascha grabananchis mana pascha nuqanchis kanmanchu, entonces yanapariway kunespariki grabasunman rik extrema kaqtin, no, o sea, mana puniña nuqapas rik yanapayta, por ejemplo, nuqa yanapaychay manaspariki mana puniña kanmanchu imaypas hinaspa yanapayta munayman, pero mana puniña kaqtinqa yaqapascha grabasunman rik. Pero mana normalmente ka biblianchis kaniwanchis Dios pasimen kaniwanchis ama puni chitaqa nuqanchis galaykachakusunchu nitaqmi rimasunchu pikunamanpas nespa. Nuevo Testamento pe qawayqaypanay. A ver, ñawpa Testamento chaykaran diezmokuna. A ver, kunan tiempo Testamento peri imataq chaykashan, iminan chaykashan. A ver, Jesucristo taytanchis chayamuqtinqa diezmotaqa manan taytanchis niranchu. A ver, diezmota churakusunchis, diezmota churawaychis, nuqamanqa diezmon gustaban niranchu mana ashwanpas. Icha niranchu qankuna qhawachiwaychis. Ashwanpas siempre rikukuranpuni huk ofrenda hina, huk voluntad hina, sunqumanta churi. Qhawarisunchis, a ver, hasta evangelio pepes kinata nin, predicajkunamampas, apostolninkunamampas, Jesús taytanchis, Mateo capítulo 10, versículo 8, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, y echen los demonios, demoniokunata qarquychis, unqusqakunata qhaliachichis, leprosokunata qhaliachichis, nespa, limpiaychis, nespa nishan. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Qankuna chashkrankichis, mana pagaspalla, hinallataq qupuychis, ama cobraspalla, porque el que trabaja se merece el alimento, el alimento. Orachampi nishan, versículo 10. Kay predicajkunapas imapas, Dios paqsiminta apanku chayqa, Dios ninchesqa mana qunqanchu, yuyan ya, proveen ya, qun ya imallatapas runakunaq chawpinta. Entonces, waykuna panaykuna chashkikuyanman ya. Por ejemplo, nuqa rikullanin sacerdotekunata, obisputapas, may runatapas, predicajunatapas, maypipas siempre haywariun ima mijunallatapas huk warmi, waqcha warmi, hasta qhilliniraq platuchaperaq mijurukun sumaqta. Nuqa rikurani anchinata. Y nuqapas kaq chinallataq yachanay, y kaypipas kashantaq chinata nishallantaq. Ari runaqa haywariwasumi, runaqa munayta sunqunta taytanchis tukayuqtin haywariwasumi. Nuqanchisqa chashkikunallanchismi kaqtinqa. Mana nuqanchis nisasumanchu, a ver, nuqa predicani, entonces cobrapusayki, nuqaqas sí o sí tienes que pagarme, yo soy profesional, nespachu niman, manan cobrayta atisumanchu. Pero kanmi voluntad, mana chaychu wayqiypanay qan uyarimashanki,
maitapas posaspaiki padrikunata o sino sacerdoteta o pitapas predicajtapas o taquejtapas tocajtapas kan posainki wasikiman o llaqtakiman riki o aniversario o sino matrimonio chikunaman posainki mana chaychu riki amay pagapusaqñachu nispachu manan ashwanpas cariñoqa kananpunin voluntad kananpunin wayqay aqnata animanakunallañispaqpas munay sunquyuq kananchis munakuq sunquyuq wakinkunaq chayta niqtiya manan cobranankuchu niqti mana imatapas qoyapunkuchu hasta ni pasajinkutapas qoyapunkuchu chaypas mana allinchu kallanmantaq wakinqa prometenkuraqta kanpas Hojkote nawanku nuqatapas prometiwankuraqta a ver hermanito hamuwankiku nuqaykuma nuqayku qopusakiku pasajiki taqaynan khaynan nuqamanqa mana interesawanchu qowanqakuchus manachu tampoco no les voy a decir nunca a ver denme mi pasaje manan qancha qowankipas manapas qowankichu wayqiy entonces soqpiqa chaynata prometiwanku qosaki kay pasajikita qoqapusayki hamunkipuni nispa pero chayani y kotimpuni mana qowankuchu hasta kunangama mana yuyapunkuchu ¿qué pasó? Entonces chaykunapas mana nuqanpas prometisunmanchu yanqa wayqiy huqrunata nisunmanchu a ver qoposayki kaynan nispa promesakunataraq ruwasunmanchu manan allinchu kanman wayqiy pero kananmi sunqunchis agradecido Señor man ofreces pagina haywananchismi y maltapas quynakunanchis mana ankina ofrendata generaqchu ashwanpas munay cariño sunquyuq kananchis cristianoqa siempre con corazón alegre con corazón agradecido siempre campune cariño imallapipas mana chanriki aqnus hawaynakusunman imallanchitapas quynakunchis munanakuspaqa quynakunchis hasta rimaynakullanchispas eso es ser cristiano wayqiy a ver iminataq a ver kunan tiempo ofrendar ¿cómo es la ofrenda ahora? A ver, Conan le hizo Primera de Corintios capítulo 16 versículo 1 hasta 10. Chaypi inawashanchis kay ofrendamanta o sino colectamanta Conan iglesia católica iminan. A ver, chaypi dicen primera carta de los Corintios capítulo 16 versículo 1. Respecto a la colecta en favor de los santos, mira, respecto a la colecta en favor de los santos, en favor de los santos significa iglesia favor penespa colectataca siempre no can churanan sponen y matalla ruas papas colectata ruason chinespa manan obligana con mancho no cadiculana ho comunidad kunapi obligana kuikan a ver churasonches a ver tantos 10 soles nos pongamos nespaninco churaita paikuna monanco comunidad kunapi y matapos organizas banco a ver 10 soles churason nespa no calemasiane que iglesia partipe iglesia, religión, partipe, mana no conocen hecho que hay política, organización de las comunidades, mana chipicho. Ashwampas que hay encuentro espiritual kunapi, o si no, y mi mana eventos católicos ruarico unico aquí. Si kunapi cobraita jalerinco, cobranacuita jalerinco, cotata jena churanco, manan chainacho, huayqui panay. Jabrichas, colecta nesha. Y matan colecta significan jabricha. Respecto a la colecta en favor de los santos. Sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. Cada domingo en español, Sapa domingo, colecta taxuranans, iglesia católica, colecta canamponi, cabricha. Cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda. Ponga aparte lo que pueda en español. Lo que pueda. Y matan significan lo que pueda. Churayches pankunak atis kaikichisman hina en español. Y mana no can't obligan a mancho. A ver, cotata churazones, cheja funcionan que asociación kunapi, que hay barriadas kunapi, cancún organización que hay mancomunadas, no sé, en la sociedad, ¿no es cierto? Cheja una beca funciona allí. Pero señor Bach, iglesia ampeja, sapa domingo. Colectata churacoita suman, atescanches manjina. Son conches atescan manjina, lo que puedan, ¿no? No esperan a que yo llegue para recogerlos las limosnas, ¿no? San Pablo escribís que arriba y panay. No canchas kan iglesia peca richura sumami. Si kai iglesia pecas paca. Pero si ellos kan falsa iglesia peca shen guay o yermashan ko iglesia manta. Mananchi chura saik imapajos balincho. Yan cancheja falso pastor pa nyao pequen pecan junta shenki. Ari kami que iglesia peca iglesia católica peca iminan kashan. Parroquia peca siempre organizas kashanches. Hojruna encargado kashan. Kai colecta junio y mantaps mana. Sacerdote yacho. Hay veces no canchas, pienso man bacha, ay sacerdote man pone sacerdote. Mana wakin peka organiza kunku, unas pa hojo encargado kashan. O si no, wacha viana panancopa, o si no, regaló con una Navidad a panancopa, hojo persona kashan pone siempre kai dirigir kuna, o si no, yana pa kuna kashan pone, kai iglesia anches. Entonces, chay con el kuna panaguna, kai colecta con taka churay con pone. Mana colecta con el tacho, ashuan pas, y matacha son conches munan. Por ejemplo, wakin kuna carriculana no kayakta kuna pim. Achanco ya está hojnereña carus chaca
chankapunku, usuno kanarapunku, año no pepas militar asnaria chanku pachakunata. Y mana chi alin chukaman, ashwan alin kaman, munaita no canches hasta los panches, munaita no canches doblar los panches, hoj parroquialamampas aparisuman, chi wawakuna pascha nistashanku, familia kuna pascha wachcha kashan, paikunata yana parisumara. Canas paka contaminashanches wayqipanay. Canashanches achanchista sapa wataniki, sapa kay año nuevo pichaqa, no canches contaminanches kay medio ambiente nisqanchista. Entonces no canches mana contaminantes pag, no canches ashwampas ampapusoma nishu kasunya gatenga ampapusoma wakintata compartina kaqtenqa compartisoma familia kunawan kay waqcha familia kunawan. Qankuna rikuinkichas acaso kuskulaqtanchispa acaso huqlaqtakunapi no canches qhapaqtinechu llapanchis kanchis. Yanapaynakusoma manachu. Chiruna yanapaqtiki gracias señor manconqa porque chirunas de verdad necesitan chiwarmi chiwawacha chay irqicha necesitan huk carrulatapas huk imalatapas. Wakinkunaq chankapunku pachankuta o sino basuraman o sino kanapunku mana chiykuna allinchu kaman. Qan parroquiaman apari, qan imakicha kashanchik apari. Sichus qan niwankiman ya mana allintaqa man tantataqa qunaniachu. Qué chévere. Tú decides, hermano. Qan decidin chimi Biblia niswanchis lo que puedas nespa, lo que puedas nespa. Entonces son cualquier mantapone churarinay kuayqipanay. Ya que iglesia antes pega chainan ofrenda kuna imakunapas churakuiniskuna son comanta no canches mantapone hasta matrimonio pepas. Ajá, matrimonio no caricone negocio tajena wayqipanay. Disculpa iwangischa pero no negocio tajena ricone. Casara kujuna piensan cuchilla piña haykatata ganaro son mari. A ver ima artista aparamos un pasra estrategia ta paiguna pinza ishanku. Wayqipanay sichos kanchikuna regalo ya piña pensianko sino haykatata churaron kako hamokuna. Entonces mana chi valincho wayqipanay. Iglesia pega o Dios pag ladon pega Dios pag kayan pega no canches churakuitap atsuma son conchmanta. Claro, allí yanapayninskuna. Matrimonio antema manachu yanapaysoman. Es una alegría que se han casado wayqi. Kusikoymi kasarakuqpa chay punchayninpa paykuna Diospa gracianta chashkikunku. No canches manachu yanapaysoman huk imallawanpas huk son conchmanta ima achallawanpas o sino lo más primordial kan manchari que Diospa seminta o sino Bibliata regalaysoman kay a ver ima iglesiamanta librokunata o sino alabanzas agna wayqi o sino ima rimayatapas predicacionatapas regalaysoman chay runamasenchisman. Pero wakinkunaqa nishutaña tajarik qolqatarik mañapunku hasta kanraq riki huk animador naran riki yupapun entonces mana chaykunaqa kananchu wayqipanayki iglesianispaqa. Ari kanami nuqanchis sunqunchis agna quyinakuyqa regalanakuyqa imallapas. Ari kanman allimi kusan chayqa mana pipas maypipas sitaq puriwasumanchu wayqipanay. Pero ashwanpas kan runamasikita cobrapunki yupasparaq chayqa mana chay allinchu kanman wayqi. ¿Ya? Entonces chaykunata no canchasqa regalas panchasqa Biblia ashwan pensasunchis padre nukunapas madre nukunapas Biblia Dios pag cimenta regala y primer kan chay regalashanki kamata o sino congeladora refrigeradora chay makunata nik mankakunata regalashanki chayman kan ya pay Dios pag cimentawan Dios pag cimenta paykunapas munayta qhawanankupa wayki ayhaduyki wayqiypanay. Chita nispaya a ver kunanqa lisunchis Segunda carta a los Corintios capítulo 9. ¿Ya? Chaypi munayta qhawari nawashanchis kay. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará. El que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo. Y matan chi significación wayqipanay. No qarikullanin. Wayqinskunaqa que ofrenda kunamanta diezmo kunamanta rimashansqa iglesia pas churaykunku linchata qhawasparaq bolsilunkumanta urqukamunqa hanata a ver maya qachanta kashama 10 céntimos charnespa 10 céntimos 10 más karunkupun 10 céntimos y 20 céntimos chichillata churayunku ya chillata pero kaypi nishawanchis el que siembra sin calcular o sea mana kan qhawayshankiraqchu sino bolsilukaypi imatacha apamunanki ya churayki makikita y ama qhawanaykiñachu churallanki wayqi hanata. ¿Por qué? Porque eso es lo que está diciendo la Biblia. Biblia nishan sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo nispanishan. Qhawari kunan wayqiypanay qankunan dawanki son pascha na qoymanch nuqa pasajipaqmi karan haqaypaqmi karan kaynan karan nispa niwankiman wayqiypanay churakusqaykimanta ofrendayki churakusqaykimanta o sino limosnayki churakusqaykimanta niwankimaya na nuqa churaymanchu un solterata hasta 5 puedo poner niwankiman wayqiy pero qhawari Bibliata no canches churakusun manche kaitapon y machapasan a ver sonches. Cada uno de según lo que decidió personalmente. Abre wayqi. Han decidió personalmente. Ya, personalmente
Nishama, y no de mala gana. Mama mala gana tacho en español swinki. Nishawanchis no canchis ya panchista. No de mala gana o a la fuerza. Mana a la fuerza tacho. Mana pipas fuerza tacho rao sumancho. A ver, chintapun churanay que nos mana. Pero ¿qué piden chawanches? Pues Dios ama al que da con corazón alegre. Dios ninjes se monacuanches no canchis churaconches que cosico son conchis wanchero nakunatas monacun. Kanway kay mala gana churachenki. Y charrique son coquipe cosicospacho, no jaja churacos pone, señor man, gracias da cospay, que causaita no cata coan, cavariches, nespa, can, son coquipone pinsaikunki, gracias señor, causaita coasaikimanta, vidata, saludta coashanki, llapan bendicionato coashanki, familia etapas, guaycunapes cashan, parejayo, casarastra cashane señor, no jaja ofrendaicos nespa, ajnta churashenki, y charrique, ajnalita, si me están pidiendo ya voy a dar 10 céntimos. Chenal de churashenki mala ganata. Entonces voy a panachita no vayan Dios taitanches paximin genata. Poderoso es Dios para bendecirlos de 1000 maneras. Poderoso es Dios para bendecirlos de 1000 maneras. Pujnipeka taitanches ka puchu puchu taraxi bendecipasunches. Puchu puchu taraxi kotichipasunches. Voy a panay churakustan mandaja. Voy a panay Dios me creen quicho. Dios ka hatunmi. Churakus kaikitaka voy a panay y mi manang mantaraxi Dios ninjes ka kotichipasunches. Creen chicho cheita. Wakin kamana creen cucho. Wakin chiraico más cake sanko sin silcho ay 50 céntimos o 10 céntimos nespo. Pero wakin panay mana haikajos wakichayan rikuni ashwampas chi wakichayan churampas runaman khawarich para akhnatara no chiquita orquramu no papel tahnata khawarich para 20 soles le he puesto 50 soles le he puesto nespara khawarich para pishila churanko ahna ashkata pero mana churankucho llapan runacho mayoría churanco 10 centavos chayata. Chitan en Dios ninches, poderoso Dios taitanchesca, y mi nan mantapas, cotichipananchespa, y mi nan mantapas, bendicionanchespa, ama desconfía y Señor, Dios ninchesca, hatun atini ponen casión, paime cotichipasonches, nespanechonches. De modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Escritura dice, mira. La escritura dice, repartió, dio a los que tenía hambre. Sus méritos permanecen para siempre. Por ejemplo, no carecene Santa Teresa de Calcuta, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres. Y mi mana Santo Kuna Kashan que ipachepeca. Paikuna mana borrascacho kashankum. Sus méritos permanecen para siempre. Están en la historia. Todos reconocen porque han ayudado a los pobres. Huachakunata, paikuna mijuchiranko, Huachakunata yanaparanko, paikuna cristiano hina, munaita yanaparanko una masenchista, y no canjespas ajnata yanapanalianchista, huaycaipanay. Y mana no canjestas pipas con cabasun mancho ni hasta runapampas, pero mana que ve runata agradananchpas kashanches, Señor te agradananchespas. Entonces, Chipin en Biblia, sus méritos permanecen para siempre, quedan en la historia. Has marcado huella, has dejado huella, hermano. Si tus can como en Dajnikipe, Maipepas, Huachakunata Yanapanki, Mijuchinki. Hay con un tiempo casi más viral, más allinta Hawachikunku, algo kunata, Paikunaka Yanapaspanku. Mal no kani mancho mal alco yanapay o sino alco kunata mijuchi calikunamanta o caresto michikunata hampi o sino mana ni mancho mal menos baja sino que acá guayqui panay. ¿Cuál es la preferencia? ¿El ser humano o los animales? Claro, chay animal secundapas no canches yanaparita sumaya está bien. Pero no te olvides del ser humano, de tu prójimo, hermano ikimanta, guayquimanta, guachakunamanta, ama kan jonkaichu. A ellos también ayudemos a nuestros hermanos también, no solo a los perros ni los gatos. Chita, hay veces no canses más rico chuanes mondoka, ay, algo chakunata naisha, no canses, kawaii chans video con abes. Arin me chirwasaka champas, pero guayquipanay, el ser humano es más, en su mamás rique, nivel más alto en su mamás. Algo chakashan, uraicha perja. Rique planta chakunapas, mapas, pichin chakunapas, no canses pachens perjachan, pero el ser humano, la vida es lo más importante. El día su manta y ofrendamanta de más baja. Ama predica kaswaps o taki kaswaps y que iglesia pi kaswaps o que panay o no sacerdote kaspapas o padre kuna pasha o yeremashanko personajes o no hermana kuna kashankiches y yachas kanches manjinaka kunan tiempo ricos kanches manaka wakin mana generalización sumancho ni pastor tapas ni padre tapas ni pitapas generalización suman ni catequista tapas ni mayakan tapas generalización mancho ari kami runa kuna que Dios pe por espanco
paykunamantaqa masta dedicakunku kay qullqillaman o sino huñuyllaman, no, imatapas paykunaq provechullankupaq ruwakapuyta munanku hasta politikunapas wayqipanay kashanku ashwanpas ama chinachu kasunchis nishami kaypi Mateo 6 versículo 33 anchip nishan, por lo tanto busquen primero el reino y la justicia de Dios y se les dará también todas esas cosas. Hay que buscar primero el reino de Dios y los demás vendrá por añadidura. No canches chakaita pone cervezonches, aginta ruasonches iglesiape, aginta no canches Dios ninchista iglesiantista cervezonches runamas tapas y achitsonches hamuyankan maimantapas waykay chay nistasqakiqa Dios qamanan qonqasunkichu Señor ninchasqa poderniuqmi atiniuqmi no canchtaqa kutichipasunches ama waykaypanay desconfiaychu Señor manta kallanqan waykay imatachus nistanki chayqa Señor mampuni k'ashkapakunchis Señor mampuni purinchis chayqa Señoría yanapashawanchis waykaypanay Señor mi yanapawanchis imi mana formanmantapas waykay chichus pay mampuni purinchis chayqa anchita nuqanchis yachananchis waykaypanay chita nispa kunanqa waykaypanay uyarinkichis kay eclesiásticuna Sirácides, no, capítulo 35 versículo 4 hasta 10 chaypi nishawanchis hinatan manas nuqanchis waykaypanay aramakintin risunmanchu Diospaq wasinman otaq Señorman achuykusumanchu aramakintin kunan tiempokunaqa runamasinchikunapas aramakillantin achuynakunku rinku maytapas mana imaytapas regalaynakunku chirayku millillataña kawsanchis sichus nuqanchis munayta regalaynakunchis cumpleañunchispi o maypipas allin runaqa kawsanchis huk detalle importante huk imachallatapas aunque mishkichalatapas mayachanakunanchis chinata hina nishan Bibliapas qawrichis a ver Sirácidos o Eclesiástico capítulo 35 versículo 4. Pero no debes presentarte ante el Señor con las manos vacías. Todos esos sacrificios te han sido prescritos. Rick, ama aramakintin achuychu richu Señor man nespa nishawanchis aramakintin nespa. Mili mi kaman no cancha Santa Misaman resuman mana limosnallantin, mana ofrendallantin, mana imayatapas apasumanchu. Kanko dedikunki Santa Misaman hamun kuakenqa qara man imatapas apakamunku. Pero Señor paykunaman qoyun mijunata, imi manata qoyun, mana aparikamunkuchu. Mana imayatapas aparikamunkuchu. Ofrendat churakun riki wayqipanay kay Santa Misapaqa imakuntataq. Riki las hostias, chaypan antakuna kashi anchikuna rik, chimanta vino rik, misape celebrakunanpaq, chimanta vela rik, velakuna, kay velaps rik hatun serion ya, ofrenda tap churanku chay llañu vela chakunata, mana utilizakun nishtachu chay liturgiapus Santa Misanchisper, llañchakuna, no, anchinakunea, anchirakuchakuna, anchichakunea, chimanta rik vino taps, ima vino tach aparagamungups rik may ima machana vino kunata ima aparamungu, mana wakin runamasinskuna reksinkuchu, kami vino pas, especialmente para la Santa Misa bajpone kan vino kunapas entonces chimanta ubakuna kokun antakuna mana punya imapas kahtenqa ofrendata churaynanchis kamariki kay producto kunatapas wayqiypanay chakranchis manta rurushan saranchis kuna papanchis kuna abaschanchis kuna otaq animalchanchis kuna citas Señor nishawanchis qawari Bibliapiqa eclesiástico no debes presentarte ante el Señor con las manos vacías imarayku no canchas wayqiypanay chaykunata ruwananchis es que Santa Misaqa liturgiaqa Dios taytanchis tupay kashan Señor kay pachaman uraykamun paymi hanaq pachamanta uraykamuq t'antaqa payta mijunanchis payta kamunanchis y nuqanchis tupashillanchista paywan y nuqanchis imatataq haywarisunchis Señorman imatataq presentaysunchis Señorman nuqanchista qhasqallanchistaya vidanchista nuqanchista ima llank'asqanchistapas quysunmaya entonces chaya importante Santa Misapi imallapas ofrendallapas apamuy chimanta a ver nisunchis versículo 8 manta leísunchis cada vez que das zapacoten qusqaykiqa muestra una cara alegre manas wayqay kay Viernes Santo uyantinchu nuqanchis chaykunata churakunanchis ashwanpas kusisqa nispanishan kusisqa uyayuq churay nispanishanchis siéntete feliz de presentar tus diezmos nispanishan siéntete feliz kusisqa sentiku wayqay diezmukita churaspaykiqa ofrendaykita churaspaykiqa wayqay Manarik ñawpatestamentopi diezmo nisharansi kunanqa ofrenda o limosna, ¿no? Churakuyninchis, sunqomanta, ¿no? Chaykuna kashan Señor kutichipasunchis, qhawarich Señor kutichipasun sayk'atacha, kunan qhawasunchis. Da altísimo nishanchan, qoy altísimoman como te ha dado, iminatan qanman corazunki wayqay, iminatan corazunki qanman.
wakin kunaka mana riconocinkuchu noqa como se dice jaime noqa micheqa noqa kallpaymi nispa pero mana cuentata qokunkuchu señor pone noqanchmanqa imatapas qochawanchis hasta para chataña apachimanchis hasta mijuychataña rururachipanchis sipas señor paj munayninpi pone chay q'achupas chay imapas wiñamushan wayqiypanay señor paj munayninpune señor paj atiyninpune noqanchis gracias ta qunanchis gracias señor kay bendición kunamanta santa misapipas umaypipas señor manqa gracias ta qunanchis pune mijuna plato llamantapas sapa mijospa noqanchis mañakunanchis gracias señor nespa kay mijunaykumanta nespa bendici señor llapamanta aypaykachi wakinqa mana bendicinchuschu ima runachus kakunchis mana apanta mijunchis pacha hasta chakachikunchis wayqipanay mana señor man agradecinchus ni siquiera cruzllatapas ruwaykunchischu mijospanchis wayqipanay agradecido kasunchis señor man nishami cada vez que das muestra una cara alegre siéntete feliz de presentar tus diezmos da altísimo como te ha dado y minata corazonki chinata qoy nespa de todo corazón tukuy sunqukiwan churay qoy nespa nishan es según tus medios y minatan kan atiwaq y minatan kan no atiwaq churayta ajnaman hina churaykuy nespa nishan porque el Señor devuelve Señor ninchis kutichipanchis qhawriya kutichipanchis es que manacho wayqipanay creenki qhawriya nishawanchis porque el Señor devuelve la mano te dará 7 veces más. Wow, qué maravilloso, hermanos. Te dará 7 veces más. Qanchis kutitan kutichipusunki nespa nahataq nishawaranchis riki Nuevo Testamento peqa de 1000 maneras, y matanin chay, siempre ponen, Señor, no canstaca kutichipasunches, siempre ponen no canstaca bendicibasunches, Señor, sechos churayconches, son comanda pone tocuy son comanda chegan, nespanewanches. Chagua kay panay kay 10 manta ofrenda manta spaka kay ofrenda kunap 10 kunapas, manan way kay ahna kapach yachnapach usno pastor kuna kapach yachnapach hujruna kapach yachnapach ashwampas wajchakuna yanapay. Wajchakunata kan yanapay viudakunata huérfanokunata manachus kan parroquian apayta munankichaqa huérfanokunata viudakunata wayqay yanapari chaymi importante amaya engañachikusunchu kay falso pastorkunawan huklarumanta maymantacha hamurun chay pastorkunawan nuqanchis engañachikushanchis paykunama ashu churayashanchis paykunaqa imatacha gastarakapunku warminkupi o familiankupi nisumanpas wawankunawan porque wawasapa paykuna kanku y sacerdotetataq ni yuyarinkipachu wayqay sacerdotetataq mana familiaw y chay kanchu lógica. Entonces wayqipana yuyasunchis wajchakunapi yuyananchista Señor munan kay 10 manta rimaqtinchisqa ofrenda manta rimaqtinchisqa limosna manta rimaqtinchisqa wajchamanta chaymi Proverbios nishan Proverbios 19:17 el que tiene compasión del pobre le presta a Yahvé este sabrá pagar su deuda en español. Sichus no canchis wajchakunata no canchis yanaparinches chi yanapasqanchisqa Señor man si mañashan en español Señor man si no canchis mañashanchis wajchakunata yanapasqanchisqa paisi pagapasunchis chay deudataqa ama kan llakikuychu ay mapaqta chinata ruwarani manan chimana dichan Proverbios capítulo 28 versículo 27 al que da al pobre nada le faltará sichus kan wajcharunaman qoyunki imalektapas andalektapas manas faltasunkichu el que prefiere no verlo conseguirá maldiciones. Sichos pipas mana yanaparin cheqa maldición liao siganqa. Hoj parte pipas biblia nerami sichos no canchis chura consunchis pone señor paxotimpi consunchis wajchakunama yanaparison cheqa puchuraj mi kanqa imanchispas nispa nin biblia. Ari wayqipa naymanapas chakrinchis chuita. Kunan Biblia Dios si me impone rimayshawanchis Proverbios capítulo 28 versículo 27 mana no simillo que kashan nispa nishan al que da al pobre nada le faltará nada hermanos le faltará le sobrará puchunkaraj y makipas hechos kan wajchakunama yanaparin que cheqan ama wayqipa nay hoj pastor kunatacho kan qhapaqyachishay ashwampas wajchata yanarpari wayqipa nay chay kunapunchikunaqa ari pastor kunan predicaysanku mana diezmo nesfachu ashwampas ofrenda nespalla pero maymantataq paykuna ima autoridadwan paykuna chayta ruwanku manan kanchu paykunaqa kay Martín Lutero chaymanta aqakusqallanku kashan 1517 año 1517 paykunaqa Martín Luterowan aqarakapunku dit aqarukuspanku kunanqa hoj anticristo hina kapunku contra de la iglesia papatapas mana kasukunkuñachu ni iglesiatapas ima monankuñachu iglesianchista atacayta yachichinko paykunaqa chiqnikuyta mana nuqansi yachinanchichu chiqnikuyta mana bibliapi kanchu chiqnikuy yachachi
Entonces wayqipanay chita noqanchis yachananchis. Ama huk pastorkunatachu manan kanchu ni autoridad ni imanpas huk pastorkunaqa noqanchis chay diezmokunawan o sino ofrendakunawan noqanchis qhapaq yachayqa. Mana pachakanchu ni shuchu kay kuskulaqsanchis pero Lima, Arequipa chaykunapaqa kashamu wayqipanay cobrakushanku. A ver ofrendaykita qallinpalla noqa radiopi uyarini. Maypi uyarini Okungatepe, imagínense. Huk radio poyarini, a ver wayqipanay churaykunakipuni imatan kan mana churakushankichu ahnata ofrenda nespanin. Wayqipanay. Mana reaccionechu chay radiota ni pastorta, entonces chirayku mana ni imatapas anotakunichu wayqipanay. Pero hukpeqa siempre uyarispaqa pipas anotaykunanchis sutenta. Y yachananchis. Chaynatan kunan tiempo kunaqa engañashanku runakunata. Y mana nuqanchis engañachikunanchikchu. Mana nuqanchis kay huk runallata qhapaq yachiyta atusumanchu. Manan kay diezmoqa ni ofrendaqa kay huk runallapaqchu. Ashwanpas, waqchapaq, viudapaq, y minan Deuteronomios requerincharán sacerdotepaq, levitapaq, paykunapaqmi kasqa karan kay ofrenda, kay o sino diezmo sumancha. Yanqan engañawanchis kay Malaquías capítulo 3 versículo 5 hasta 10 sipipas newashanchis paykunaqa newanchis riki ay suwaykushankichismi Diosmanta entregaychis diezmota nespa newanchis. Pero yanqan chayqa Antiguo Testamento chay diezmokunaqa, pero Antiguo Testamento pepas manan qolqipichu karan, ashwanpas karan kay cosechankunata nispanishan. Cosechas, Deuteronomios capítulo 26 versículo 12 chay nishan cosechakunata. Imataq chay cosechakunari kay trigukuna imi mana kunan tiempoqa mayqankunata kashaman llapan, papa, zanahoria, no sé, verdurakuna chaykunata nuqanchis yanaparinanchis, t'antanchis kaqtinpis t'antakunatapas yanaparinanchis, pikunaman sacerdoteman. Chimanta, primero es sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en la obra del Señor. Señor paj altarnim paykunaqa servishanku, mana imallantin, mana familiallantin, sapachallanku wayqipanay. Realidad, hay que mirar la realidad. Y algunos hermanitos no miran la realidad, mienten, lullakunkun. Imataninku, ay Facebook paykunaqa publicayamushanku, kay kataraqmi ganan padrikuna, hay kataraqmi ganan kay cardenalkuna nespa. Manan wayqay kanchu sueldonku. Kankuna yanaparinaykichis nuqanchis llapanchis yanaparinanchis huk sacerdoteta porque paykunaqa waqchallañ mana sueldoyoq Diosta servinku, mana ni imallankupas kanchu wayqipanay, ni familiallankupas. Nuqanchis yanaparinanchis hasta rimaykunallawanpas, hasta animarillawanpas, hasta imallapipas yanaparinanchis. Sapachillanku kanku. Pero chaymantapas mana chaylltachu yanaparinanchis, ashwanpas wayqipanay kay forastero runakunata, huklarmanta hamuqkunata. Ay niwankiman wayqipanay. Huklar llaqtakunamanta hamuyashanku, ay sipillami niwankimaya. Venezuelamanta hamuyashanku, haqayna milli runakunan gasqaku, mana punuqaq chaytaqa yanapaymanchu. Aunque imataña ruwachunku chipas wayqipanay yanapari. Nishami Biblia, forasteros, sacerdotes, forasteros, imakuntawan la viudatapas yuyananchis, viudakuna kashami, viudukuna kashami, mamitachakuna, papichakuna kashami. Hukutepa mamitacha karan naspanin ay wawayqa limata pasapu manan kanchu mana kutimunchu nespa waqayun ajna kashanku wayqi viudakuna chimantapas imakunata huérfanukunata yanaparinanchis para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse nespa mijunankupaq nespa wayqipanay gracias kachun Diospaq sutillampi kankunatapas gracias to como kids wayqikuna panaykuna kay video qhawasqaykimanta wayqipanay tiempochata kankunapas churayrukunkichis kaypi munayta uyariramanankichispaq kay mensajeta ya wayqikuna panaykuna gracias kachun kaykunata nuqanchisqa qhawarunchis kay diezmomantawan y ofrendamantawan nuqanchisqa ofrendatan churananchis wayqipanay limosnanchista churakunanchispuni sunqonchismanta ama obligasqachu señormi kutichipasunchis puchutaraq paymi atiñiyuq tukuy atiñiyuq payta nuqanchis chiqaytapuni munakunchis chiqaytapuni agradecikunchis chiq churaykunchis wayqipanay ki vida kawsaynismanta saludnismanta gracias ta señor manqonchis chayqa churaykunchis acaso nuqanchis qhawaychasunachus runaman limosnantapas imatapas bushliusmanta urqunchis churaykunchis punto kutichipasunchis señor paymi yachan imi mananmantaraq bendicionanchista ama qunqaychu señor atiñiyuq kasqanta wayqipanay y amataq huk runallatachu qhapaq yachi huk iglesiapi kashankichipas tapuri maypinchi qolqi kashan maymanmi rishan imatan ruwakushan chaykunawan tapuri porque manan aqnallachu chaykunaqa wayqipanay manan kanchu ima autoridad ninkupas huk pastorkunaq kaykuna manejanankupaq yanqan paykunaqa negociota hina ruwanku iminan riki kay Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 5 chaypi riki la religión es puro negocio para algunos negociota hina formayta munapunku mini empresata hina sapanki iskinapiraq kilarupi chay maypin Bibliapi nishan ashka iglesiayuq kaychis nispa
Jesucristo itanchesqa ñan iglesia caña hoj iglesia es la iglesia católica desde siempre para siempre. Nada destruirá a la iglesia, dicen. Nada ni nadie. El demonio también va a atacar. Todos van a atacar. Los políticos van a atacar. Politikunaps atakallanqakutaj, brujkunaps atakallanqakutaj. Imakunaraq mana atakanqakuchu. No qanchis pampas atakallasuntaj. Manan gananqachu pipas iglesiataqa. A ver, kunan tiempokunapas nishanku runakunaqa no qanchis runanchikkunapuni nishanku. Ay, iglesia católicamanta lluqsikapusqa kaynan. Lluqsikapuchunku. Manan paykunawanchu tukurakapunqa iglesiaqa. Lluqsipuchunku munaqkunaqa. Lluqsipuychis munaqkunaqa ninkichis. Nuqapas. Manan qanwanchu iglesiaqa más importante kashan. Manan huqrunawanchu. Ninmi Biblia, Mateo 16:18 nispa nishan. Nada prevalecerá contra la iglesia. Nada. O sea, mana gananqachu ni saqraq poder niemps imapas nispa nishan. Mi iglesia nispan. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ricky Mateo 28:19 nishan, 20 nishan. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, hasta el fin del mundo. Kay segunda venida hamanan kaman taytanchesqa nuqanchiswan kashanqa. Manan kachirewasunchu. Espíritu Santo acompañas en iglesiataqa. Yankan iglesiataqa atakanki wayqi. Manan atinkichu. Nuqataña atakawan chipas iglesiatan atakashanki. Señor tan atakashanki wayqi. Pero no vas a ganar porque la iglesia tiene la verdad. La iglesia es base de la verdad. Jesucristo es la verdad. Nishamani que Biblia pues no cancane chiqaqqa nispa. Iglesia chacan base de la verdad. Iglesia wan Jesucristo wanka manan haikapas kacharina con manchu. Manan willuit atasun manchu. Manan su manchu. A ver, no caca Cristo yata munane. Jesucristo es la cabeza. No can Jesucristo yata munane nespaca. Manan. Iglesia tapas can munanay que Biblia para kachame. Jesucristo y la iglesia no se pueden separar. Si tienes para allá, no caipas, voy con una panegona tukura punches que video chista, hujpiña, hawaii naruksunch, hujpiña napa naruksunch. Gracias, checaita poner gracias, no me quites, voy con una panegona canguna con ancama, hawakamanquiches, o si no, uyerimanquiches que videope. No caso de Valentín Cruz Turpo, que camaya videonches, hujpiña, hawaii naruksunch, voy con una panegona gracias, comentas, hay que manta. Gena catenca, hoj, cotiña, toparizonches, dios ninches, saminchas, unquiches, saminchawasonches, ya payanches, tapone, voy con una panegona.